Ukrajinsko vojno in mir očitno pišejo Rusi. Я очень надеюсь, что никакой войны между Украиной и Россией не будет. Vladimir Putin ne priznava nove ukrajinske oblasti, rožljanje z orožjem je vedno glasnejše. Його дозвіл на ведення військ – це означає, що начало кінця путінської епохи. Я не знаю, що в голові у Путіна твориться. Но Росія ще переживає, що у нас тепер революція, незадовго у них може бути революція. Morebitni spopad bi pomenil nevarnost predvsem za ukrajinski narod in celovitost Ukrajine, kar priznava tudi slovenski zunanji minister Erjavec. Črni scenarij bi bil razpad te države. Evropa se bo zavzemala za mirno rešitev spora, prav tako zagovarja celovitost ukrajinskega ozemlja. No, kandidat za predsednika Evropske komisije Aleksis Tsipras pa vidi boj proti rusko-Janukovičevem režimu in podporo EU-ja protestnikom povsem drugače. It is unacceptable and dangerous that the European political establishment tolerates the neo-Nazi right sector in positions of power. Erjavca Tsiprasovo mnenje ni presenetilo. Mislim, da je ta izjava v kontekstu tega, da bi pridobival pri radikalnih skupinah politične točke. Ni pa on nek pomemben dejavnik pri razreševanju ukrajinske krize. Za katero večina upa, da se ne bo reševalo z orožjem, čeprav nekateri Rusi podpirajo Putinovo militantnost. Путин молодец. В этом плане вот просто Путин молодец. Он показывает выдержку и спокойствие. То, что необходимо в данной ситуации. Razmerah, ki bolj kot po prelivanju krvi kličejo po mirni razrešitvi, za kar se je med drugim zavzel tudi papež.